Haka Jingialehkai fourth test hapring ke India Persia ke England. Haka ni ke Jingialehkai test ka basau kalakut daga namia draw haka ba omdon kinong job. Wadla ke England ka don jingkermen ban job ikane ke Jingialehkai test ka basau. Henry namar ke Jingla Ialehkai bha jong Rawindra Jadeja, Shubman Gill, Washington Sundar, Badu KL Rahul, kelala ban pelaj ya ke India nak namrem. Baleng bagan ke Jingialehkai ke England kadang tam ya ke series da arla ka way. Haka Jingialehkai parlok apreng ke Arsenal Persia ke Newcastle. Haka ni ke Jingialehkai ke Arsenal kalau khur ke nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ke Newcastle. Dan laila bari ke gol penjob le yo ban tap haka menit ke baprau peusau. Leng ba ke penalti balakan jat da odikat. Haka Jingialehkai apreng ke whistle Persia ke Barcelona. Haka ni ke Jingialehkai ke Barcelona kalau khur ke nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ke whistle dan laila ke way. Pada gini gilai gol juga Barcelona layo ban tap haga minit ke balai peulai nyau bar haga minit ke bapra peu nyau. Haga Jingialehkai European Women Championship arhajar peusan final hapring ke England Persia ke Spain. Apa pai jangan ke Jingialehkai ke Spain ke layo ban penki jar nengkong tang haga minit ke peusan leng ba ke Mariona. Badai lama ke sigol ke Spain ke tam haga kela step da sigolan. Apa pai pat sya ke kela mid ke England ke layo ban tap ya ke gol penia khai haka menit ke basan penyau leng ba ke Russo. Badai lama ke gol hadu bukut ke kendai peu menit bad ke additional time ke ya khai da marsi gol. Balahaban penjalan ya ke Jingialehkai sakum balai peu menit. Henry hagini gilai peu menit ru omdon ke biyo ban tap ya ke gol pencam. Balahaban ra sya ke penalti shootout. Badai haka penalti shootout ke England kalala ban pelim ya ke Spain da laila ke way. Pada ora ia kenam ladu juga European Women Championship arhajar peusan. Bargani kedai ru asen gaba bagi England kani ora ia kenam ladu juga European Women Championship. Bad kasen ke Barengkong kali oban ra haus nam arhajar peu